Naitan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naitan ka? Naimbag nga oras tayo amin papagayam. Shout out kada kay amin anaaya tamang tartarabay kada iti drama mi dito'y Jor Drama Tips TV. Ngam sakbay na at tuy pa ni Auntie Jor amang ibasa kada iti comments. Thank you. Okay guys, agibasa tayo mampay. Kuna ni Jess Tavera, istorya tupo-tupo. Kuna naman. Kuna naman ni pagayam tayo nga Elvira Flores, ay haha, nagmayat. Nga mabuyat ikastoy heavy drama. Kuna naman. Thank you. Kunamot ni Rosalyn Hill, have a nice weekend to all. Naragsak, nagdengdengag always, daytoy. Kuna naman. Nimot Marilyn Daligcon, I love it. Kuna na. Nimot RJ, maksayan di banug mo no adda drama amang mangeg. Kan ada pa'y comment na, agdengeg kami mo dito'y Bukawkan Road, Baguio City. Kabayatan, tingkam, panagtrabaho. Thank you. Ni Imelda Velasquez, happy weekend, Ma'am Jor, Sir Roger. Naragsak ang malumyo ng runay tidayta programa. God bless everyone. Thank you. Ni Yolanda Luis, uray siyak po na naman. Kablawan tayo mo ni Pagayam Corazon Gazmin. Ni Pagayam Oliver Gutierrez. A blessed Saturday morning, Ma'am Jor, Sir RRR. Thank you. Ni Sky Blue, grabe nga ulit ko, nakakawala ng pagod. Happy listening over here, Saudi Arabia. Thank you, Pagayam Sky Blue. Nimot Pagayam tayo Rodolfo Quiapo, ado ti ulit ko, itiray ito yung episode. Hehehe, ko na naman, di ang makuha niya dahil ito yung episode. 181. Nalailo apanagsao, kunana. Kiray-kiray. Leonora Bautista, Gen X Draftsman, Kulot, Remy Asuncion, Ricky Castillo, Lemar Edale, Kailucana Pages, Janet De La Cruz, naimbag amalam kada kayo, Ma'am Jor, kan Sir Roger, happy listening from Cagayan Valley. Thank you so much. Kada kaamin, dapat dito. Ni pagayam tayo, Jovi Gandeza, kan Jasmine Rivera. Thank you, kada kay amin papagayam. Katsapay la kuma, ta itultuloy at tarabayon amin a drama mi. Jay unay daytan kaka, Ilocano comedy drama daytoy. Diyan nararti namnama, lifestyle story. Jay kabibiyag, iti inaldaw, or love story. Kat adamot ti Ilocano tips and vlogs, mabalinyo mo't nga, denggan kan buyaan. Adati greetings, jokes kan agdudumay jay. Adamot dagiti short, dagiti short recordings. Kan jay YouTube shorts tayo, panay drama recording, di jay shorts ko na ngamin, ababalaan. Kasla ipakita mila ang no, kasano jay pa nag-produce. Okay, thank you so much everyone. Shout out to all of you. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Nagsem amang durog. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Bine, nakitak ni Janice Alimabas. Inkasuruta lang. Apay ko masuruta. Inkakasasao Istoryaam. Tapno agbalin kayo anasingag iti tunggal maysa. Nagkapoy kan. Ha? Alangan mo't ngayon nak-armon iti kalsada. Inkay di balay da Kababay, panyat pagbay na ngay. Limbal lalakyan ka atakrot iti babae. Ay awan ano kasta. Katawaan da ka Unay daytan ka. Ibagbagak nga ruran ti pagsaya atam. Pagsaya atak kat daytan. Pagsaya atam Ngamen, lumanubyam ni Janice. Naggasat ka na unahay. Apay ko nam. Siyempre, nakapimpin ka sa palasang.
Anda adal na, anda mabalin na. Kan, no alyapay dita. Oh, alyapay lat sa pulong ay. Ha? Naitan ka. Apay aya, anaisem ka unay amang durog, Oje. Saan ba't adurog na dyan na? Durog tapilitom timay sa atao, tapno ramidon na timay sa abanag. Saan mo dadakas? Adda pagdaksan na. Anya kumamat ngay. Kasanon no makapanunot iti dakas, kat pilitan na ni Janice. Di katibmat ti panunot yun na. Imun unan anapan tao takyaw, ngamjay pagtang nga umay tupay laan. Anya, Adayon, tinaturong ti panunot siya na. basta narigat ti mang durog, tas si kanto ti pagdasalan ti amin apan ni Der, no nagkibaltang ti amin. Ha? Unay na itan ka. Apay, Janice. Awan pa'y kaayan ayat mo. Apay at ang damagam manong Oji. Ang damdamagak, ang damag kamay. Anya ko matibibiyang mo ngamin, no awan pa'y ti kaayan ayat ko. Narigat, tagbaak. Anya ko mamot ti pagrigatan na. Nasaysaya at pa'y tapno awan sawir. Sawir kit din, ti kaayan ayat. Nagsaya at yadda kaayan ayat na. Tapno adamang liwliwakin ka no adda parikot mo. Adamang kadkadwakin ka no kayat mo tagpasya. Kan adda tumulong kan kakanagiti sa bahaw. Oh, Anya? kayat mo. Tay biro kang kay tinatarakay anasingpat kan nagagat. Tila sasawumot. Unay daytan kaka. Pakasiksikuram ayamot, Oje. Tila madurdurugam ako nak. Ay na. Sana dakas nabagbagak ti baraw kan balasang. Tapno kinursunada da. Apay no si kantimang birok iti asawaam tanay agbaak kan. Ay unay daytan na. Dayta bagimlaang ti pakibiyangam ngamen. Saan kan amang durug dita? Inton kwan nagiinnarimang dagiti durdurugam. Ay, nagasawa pa'y kilin adam mitraw kan beti. Ore da pablaw kan yulay. Makita yung mag, nagsaya at tibyak da. Kasanon, no dayta inritom iti tunggal may sakit adang tugayang parikot da adi masulsulbar. Ingaraw yung manan na. Intira yung manan ti kinadbars ti panunot siyaw. Uray kuma, no saan anigatib ako na. Uray daytan kaka. Ne? Sika mamot ti masabat kun manong Oji. Kasla damanan kayat mo nga ibaga Napugtuam Janice. Anya manan ti bagam. Adala damagakin ka. Damagamon atan ni mataktakak. Anya ka day, ipanagkit-kitam kan libinay. Nalaad ka day aparswa. Saan mo't? No saan analaad. Di nataraki nga raw. Medyo. Saan amidyaw? No amom tagkita tinalong taut kan saan? Amom tagkita tinatarakay kan saan? Imbagak mo't medyo. Madapay damagag kan ka. Manaktak kamot manong Oji. Damagamon tak numalpas. Dakas ka diya tao, libinay. Saan mo't? Anya nga rod nga eh. Si kamot. No saan adakas din nasingpot. Saan na anasingpad? Nagagat pa eh. Kan adda trabaho na. Anya ko matibibiyang ko iti dayta. Apay nga bagbagam kanyak. Ang bagay kayo nga may. Anya? Agpada kayo nga dalangana. Agpada kayo ang nagagayt kan nasingpad. Anya ko mangay no kasta? Na kayo kuman. Tagbagay kayo launay. Tila sasawamot manong Oji. Panawan ka man laangan. Na, unay-daytan kaka. Pawijay ka anakam na na. Apay manan. Intungkwan, inunandan. Anyat sasawamot. Hinapay langit armon ni Janice tasawanan. Apay ayata si katimasikuran. Di pala si katimangaram no kayat mo. Manhimot anana.
Irit-rito karon libini kan Janais tagbagay dala unay. Sanaya. Oray man nagbagay da ako na. No saan damot akayat ti tunggal maysa. Si kaayat ti masurot. Jay riknada at ti masurot o jay. Unay daytan kaka. Tulungak ngaron idamag. Tapno sandan nga umadayaw. Tano umadayo da pa. Amangan makasarak na dita ti pagbabawian ng tao. Anya? O daytan kaka. Sa bagay, agbagay mait nagpaiso na Janais kan Binay. Wan matkit di ang narigat nga raw ti agirito-rito. Tanuadang to parikot, si kaanang irito ti masider nga awan patinggana. Ayun ay daytan kaka. Bayam lataka dita irito ni Ujay nagitidwa. Imbis sa sanda pa ang mapanunot ti agasawa. Inton kwan nagtaraydan gapo iti kadudurog ni Ujay. Ayun ay daytan bakay. Apay agtarayda adagos mahit. Engagement pa'y mata. Agnobyo da pa'y. Maudin taon titaray. Si kakid di matabak-bakitan. Advance ti panunot mau. Ay nalakay, nasaysaya at laangan di advance, ngam di awan nunot na. Pasagidan na pa'y. Unay daytan kaka. Padaman na magakan kabinay. Anya na tao, Uji? Dakas aya, babae ni Janais. Naku na. Damdamagak nga rodkan ka. Si kapay tinangibaga na singpet. Ita damagam kanyak no dakas. Kikayat ka asawan. Day kabukbukudam apa nagkita. Uno kapaliiwam kan kwa na. Nasingpet mo anyat pa nagkunam itilangana. Napintas mo apay ngay nga damot na. Napintas ko na mlatana. Tatalagamad nagminar di pintas na. Isumay, no napintas kan nasingpay. Anya pa lang order aramidong ngay. Nagkapoy kan binay. Kaslasan ka alalaki. Na? Di kagsay ti kasta. Una, kasyak ti masayangan. Intong kwan. Intaraydan. Awan lagat karudan. Anyat bibiyang ko ngayon itarayda. Di kayat ko asawan. Armi maon, sakbay ngay panaw da. Unay daytan kaka. Saan mo't apan nakibiyangan niya, Binay. Ngamnay. Dandani kayon agbaak adwa. Sambutan niyo atag kinaawatan. Nagkapoy kan. Unay daytan kaka. Durog ko na ayo kanyak. Ngam amin ngayon rito. Kat nagsaya at matituros na. No kaya't mo. Kadwaan ka amang pasar ka ni Janais. Anya? Wanan. Kadwaan ka. No kaya't mo mapantaitan. Daytan kaka. Lula, mabalin tiyo ngayang pasar. Kayo ang pasar ni Jay Parque. Sana dito'y balay. Nilulamag. Gayam may ni Janais nga apuyaw. Iso ti umay mi pasaran. Ay sana mabalin. Inton kwan aram-aram daytan. Inton kwan adan agkiad ditan. Pansabag na ito. Ulay daytan lula. Pasaran laang agkiad adagusan. Kasamot at talaga titurong na. Apay nalalain kayo ngamsyak. Adado tinainom ko adano ngamda kayo. Adado kanyak alula. Ngamen, napigsa ak nagtrabaho. Isang agkarailumak. Plus extra adanom para arak. Aginak madisturban oji. Kaado taramidak. Kanya kaya ta madisturbo tapaw. Sino ka titi kasarsarita yu, Lola? Ada gitu isturbaw. Ni, da kayo matgaya manong oji kan Benny. Dumanon kayo Nagkudapat sa kamdetaw nag. Dumanon da dito'y paraangan. Tadamot tugaw dito'y Lola. O sige manong oji,
Benny, agtugaw kayo. Anya ka diti masapol yo? Umay da ka pasarin, Janice. Okay lang, Mat. Awan mo tidakis na. Nasaya at kayo matagagayam. Apay akas sa tibagbagam, Janice. Makasasawa kan sa matan. Ala ni Lola, madimod na itang ibagbagayo ti sangwanan daan. Mawatan min ni Lola, Janice. Baliwan min ton ti umay pumasyar. Ay, urasan ka ngong umay. Muklatan na plano yung ipanaw ti apo kanyak. Dahil tati saan to mapasama. Period. Ha? Unay day tan kaka. Ada surat kan regalo ni Benny para kan ka, Janice. Apay asaan nga iso ti mangtad kan mangibaga iti kayat na. Amumutay akong trabida ni Lulam. Mangpabain. Iso nga idanan na latang kitas taoy. Ano niya? Basam kidain, kasong batang mag, ta itad kumulaking kwa natin sumbak mau. Unay daytan kaka? Wagayam. Yan tangay gayem mo mat ni kabagis kaw. Mapankanto mat iti anibersaryo da kanila kay naa. Tauray ijay kayang tunag sarita ka ni Benny. Nawaywaya. Ay, muna niya. Anniversary gayam da Marlene kan Richard intun may kadwa nga aldaw. Why? Aw-awisan da nga raw. Sa nga umay kantaw. Kan adagayam ibagak Janice. Saan mo tagtagidaksan ti panangiretrito kan ni Benny kan kaa. Amumutay. Awan pa inritok apalpak. Kan jak agiritaw iti pagdaksam. Kita lagi ti nagasawa nga inritrito. Wan, amok dayta. Ngam among muto ni Lola. Medyo kumabawan. Iso pakisamahan tayo latan. Wala, ulay daytan kaka. Dakal tinamnamam ka ni Janice. Iso di kagkapoy-kapoy Benny. Saan ang makisarita wano kumuyog na jay no awan panagayat lagin ka. Iso alalay ng matatalay. Makatawanan nga eritrito kakin ko na. Ilinto talaga itidaddo bakit makalawas lang. Agasawadan. Unay daytan nakapartak. Ay nabilay. Awan dakas na. Di agpartak no agpada kayo anaimbag kan mapagtalkan. Di yun ibaybayag. Isungat laturungan na. Kan ulitag. Saan kayo matadaka sa tao kan ni Janice? Agpada kayo matanaimbag. Nagagad. Kan andalangan na. Kan dandani kayo nagbaak. 30 taon. Ni Janice kat 29. Talagang agbaak kayo na ibaybayag yupay. Saan dak atultuladan, nakastoy kaon, talagang agbaak ka kaon, mangayat kanyak. Ha? Una detan kaka. Sige man lang. Ipasnag kaon na pagdatunan ni Janice. Nauray, kumuntra ni Lola na. Una detan. Lola, nabayag mo tan agam amo kami kini Benny. Napaliiw ko ti kinasaya at naatao. Kat awan mo timpakpakitak kan kwa na amadi. Apay atakat sa tibagbagam. Denggendak ngamin Lola. Nagsaya at no adda kadwata anapig sa atao. Tapno adda mangisakit kun mangtulong kadata iti trabaho kun daddo mapay. Anya ti kaya mo asawan? Inaklon ko ni Benny Lola. Anya? Nasurok mo tan ang makatawan na nagdatdaton kanya. Ay kano, naminsan lang ang may pimasya dito. Saan yung amo Lola? Maira na nga awan kayo no umay. Kan agsinsinurat kami, agtintinex kami. Awan ter aramidon mi adakas. Ta amumi mo tinasaya at kan saan. Apay na umakan kanya kalulam, kat kayat na ko napanawan kan baybayan. Saan mo't, Lola? Ure adantun asawak. Saan ka apanawan, Lola? Amok aday ta ti pagbutbut ngam. Talaga mo't. Iswadak kayat ang makiasawa ka. Tadak kayat ngay padaw da ka kanya. Ipasiguradok, Lola.
Aginggat adda anges ko, adda aktulatta iti denayo. Unay daytan kaka. Kita ta nalpasan ti kasarmi kan Janice, Lola. Agyan tay amin iti balay ko. Ta addan kabukbuko na kabalay. Pudno ti ko na ni Benny, Lola. Ay kat, kasano matan nga dito balay ko? Umayo na tamat pasyaran, Balayo na tamat na ito, Kaya't ko lang nga naragsak kayo lata, iti panangasawak, iti apo ko yo. Saan ko nga ipanaw ka na kayo? Ta itugot na kayo mo iti pagnaadan me. Di kay kadi madanagan, Lola. Taaddan ni Benny akadwata. Ha? Ay, isong aron. Ngam dito balay ko ngay. Saan aman ano, Lola? No kaya't yo, pagyanan nyo dito iti anak yo nga adda pamilya na. Tapno adda mga sikaso. Kan pasaray pasyaran nyo, no kaya't yo. Anya pelat parikot yo. Awanagin. Unay letan kaka. Pambinay. Janice. Oji. Ulitik manay. Ti mang-congratulate ka na kayo ni Janice, ha? Pinay. Sika talaga. Nagumuma ka lang arudan na nagkong-congratulate ka na kami kan Janice, idi kalay sami. Sakto pa'y tininong ti anak yaw, Anak kadagos? Ay na mabayag pa'y. Unay daytan kaka. Kitaan nyo, Ibagbaga ti tao, anay sumak amang duraw. Saan na kaya't dayta nga aramid ka? Anya nga ita, nasaya at matitong palna. Iso di pinlimot iti mang durduraw. Nalain kayo amang durog manong Oji. Anya, Di kayat ko asawan. Nasaya at ti tao ngayon retom iti tumunggal maysa. Kas kada kami kini Benny. Kat agyaman kami di kan ka, Unay daytan kaka. Unay daytan kaka. Congratulations ba't kan ka, Oji? Paingay nga i-congratulate na. Una ta baligi dagiti parang durdurog yaw. Ada ngagpaiso dagiti dumudurog apalpak. Ada met dagiti saan. Akas kani manong Oji. Ket no kasta amin na dumudurog ay nagsaya atayin. Nitan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anak pauluan. Naisem amang durog. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ay panang tarabay.